sa pule adayo launay ngemgu igute tano siyak tay kunam ay di ka dua-duaen kasiksikan tulay tinag ay ayaten Amanong tay kayar arika tas may sa asabong adipay nagkukurang tano puro sa Madina pay oras makel tay asagos ket man nasanas amuk adi tay kayar arigam tas may sa asabong akababangwan kan puro sentada ito'y dagunap ketay walag to adi malasanas Amanong tay kayar arika tas may sa asabong adipay nagkukurang tano puro sa Madina pay oras makel tay asagos ket man nasanas amuk adi tay kayat arigam kas may sa asabong akababangwan ingkan puro sentada ito'y dagunap ketay walag to adi malasanas Denggen anong anan-anak taskan maguyugoy liknak nuisemot may matanga Rizat tuo ti pusuket maawan sikawan sa bali nga inagpagraywan di mo kunay na tuy ayat maningkulbo siksikat pagduyusan day tuy riknak in puso tuy ayat kuwala patek agnanayon ingat kanin sana bareng-bareng natalinin Denggen anong anan-anak taskan maguyugoy liknak nuisemot may matanga Rizat tuo ti pusuket maawan sikawan sa bali nga inagpagraywan di mo kunay na tuy ayat maningkulbo siksikat pagduyusan day tuy riknak in puso tuy ayat kuwala patek agnanayon ingat kanin sana bareng-bareng natalinin Indengam man uinas kain ka kadmang ritina kadagitoy ngaun unoy tinka agumaw gawawa amwem nga tuy ayat rimusin gapuken ka tasika awan sa bali pinayawaman daytoy rikna apay apay day talaken agmayen tasmang dua-dua wenno impagarumun sa arab rabaken ka saan biag ko unasen kay ta dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng
Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayab. Di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukar arosas, mangtadresa to'y kararunga. Sikaken siyak inta aging nayat, day tatramen ragsak ti bibiyag. Ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Indengam man uinas, kain ka kadmang ritina. Kadagitoy ngaun unoy, din ka agumaw gawawa. Amwen nga tuy ayat, rimusing gapuken ka. Tasika awan sa bali, pinayawaman daytoy rikina. Apay, apay, day tanakin, agmayin, tasmang dua-dua. Wenno impagarat mo sa arab, rabaken ka. Saan biag ko unasin, day ta dua-duam. Taawanen ti ay ayatek, no dilaeng siksika. Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayab. Di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukar arosas, mangtadresa to'y kararunga. Sikaken siyak inta aging nayat, day tatramen ragsak ti bibiyag. Ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Umaykan abalayan, ipapasta ti agsalan. Danggayan ta panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmay maysa. Abalayan, abalayan, di kanto kat maong uman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag amasak bayan da.
dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Umaykan abalayan, ipapastati ang salan, danggayan ta, panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sang sangayan, dua a puso ingdan agmay maysa, abalayan, abalayan, di kanto kat maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at taay ngaranyag amasag bayan da, dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Ayat tay sa pulen, adayuda pay lang kanyak anaken, tano siyak tay kunang mabingag pay, laeng sumapol kat sa bali, lain ka ayaten. Nuni ayat isap sa pule, adayula unay ngembro tigute, tano siyak tay kunam ay di ka, dua-duain kasiksikan tulay, tinag ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang, tano puro sa Madina pay, oras makel tay asagos, ket man nasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong akababangluan, ingkan puro sentada, ito'y dakunap, ketay wanag to, adi malasanas. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang, tano puro sa Madina pay, oras makel tay asagos, ket man nasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong akababangluan, ingkan puro sentada, ito'y dakunap, ketay wanag to, adi malasanas. Denggem anong Anan-anak taskan, maguyugoy liknak, nuisemot may matanga, Rigat, tuo, pipusuket, maawan, sikawan sa bali, na inak pagrayuan. Di mo kunay na tuy, ayat mangipulbo, siksikat
pagduyusan day tuirik na king puso. Tuy ayat ko alapatek, agnanayon ingat tanim, sana bareng-bareng natalingin. Denggen manong anan-anak wapukan, Maguyugoy liknak, nuisemot may matanga. Rizat tuo, pipusuket Maawan, sikawan sa bali, na inak pagrayuan. Di mo kunain na tuy, ayat mangikulbo. Siksikat, pagduyusan day tuirik na king puso. Tuy ayat ko alapatek, agnanayon ingat tanim, sana bareng-bareng natalingin. Indengam man uinas, kain ka kadmang ritina. Kadagitoy ngaun unoy, din ka agumaw gawawa. Amwem nga tuy ayat, rimusin gapuken ka. Tasika awan sa bali, pinayawaman daytoy rikna. Apay, apay, day talakin, agmayin, tasmang dua-dua. Wenno impagarot mong sa Arab, rabaken ka. Saan biyag ko unasin, day dua-duam. Taawanen ti ay ayatek, no dilaeng siksika. Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag. Di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. sipot idin siyak di nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukan arosas, mangtedresa tuy kararungan. Sikaken siyak inta aging nayak, day tatramen ragsak ti bibiyag. Ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayak. Indengam man uinas, kain ka kadmang ritina. Kadagitoy ngaun unoy, din ka agumaw gawawa. Amwem nga tuy ayat, rimusin gapuken ka. Tasika awan sa bali, pinayawaman daytoy rikna. Apay, apay, day talakin, agmayin, tasmang dua-dua.
ta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Sipot idin siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta, kasman apag bugar arosas, mangtedreksa to'y kararungan. Sikaken siyak inta aging nayak, day tatramen ragsak ti bibiyag, ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayak. Umaikan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta, kararagsakan aldaw anay sangayan, dua a puso ingdan agmaymaysa, abalayan abalayan, di kanto kat maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at taay ngaranyag amasak bayan da, dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Umaikan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta, kararagsakan aldaw anay sangayan, dua a puso ingdan agmaymaysa, abalayan abalayan, di kanto kat maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at taay ngaranyag amasak bayan da, dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya.
Sap sa pule Adayula unay ngemgu igute Tano siyak tay kunam ay di ka Dua-duain kasiksikan tulay Ingat ay ayaten Among manong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagkukurang Tano puro sa Madina pa'y oras Makeltay asagos ket man nasanas Amok ading tay kayat arigam Kas may sa asabong aka babangwan Ingkan puro sen kada ito'y dakunap Ketay wanag to adi malasanas Among manong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagkukurang Tano puro sa Madina pa'y oras Makeltay asagos ket man nasanas Amok ading tay kayat arigam Kas may sa asabong aka babangwan Ingkan puro sen kada ito'y dakunap Ketay wanag to adi malasanas Denggem manong Anan-anak taskan Maguyugoy liknap Nuisemot may matanga Rizat tuo Pipusuket maawan Sikawan sa bali Nga inak Pagdayuan Di mo kunay na tuy Ayat manikulbo Siksikat Pagduyusan na ito'y riknak ng puso Tuy ayat kuwala patek Ang nanayon ingat tanim Sana bareng-bareng natalingin Denggem manong Anan-anak taskan Maguyugoy liknap Nuisemot may matanga Rizat tuo Pipusuket maawan Sikawan sa bali Nga inak Pagdayuan Di mo kunay na tuy Ayat manikulbo Siksikat Pagduyusan na ito'y riknak ng puso Tuy ayat kuwala patek Ang nanayon ingat tanim Sana bareng-bareng natalingin Indengam man uinas Kain ka kadmang titina Kadagitoy ngaun-unoy Din ka agumaw gawawa Amwem nga tuy ayat Rimusin gabuken ka Tasika awan sa bali Inayawaman Daytoy rikna Apay, apay Day talakin Agmayin Tasmang dua-dua Weno Impagarot munsa Arab Rabaken ka Saan biyag ko Unasen Kay tatwa-dwang Taawanen ti ay ayatek No dilaeng si
Daytoy alubong anyan adayab, di kaunggan anyan aragsak, tuok bibiyag ket malipat. Sipot idin siya di nagaya, daytoy alubong anyan asanta, kasman apag bugar arosas, mangtadresa toy kararuma. Sikaken siyak inta aging nayat, daytatramen ragsak tibiyag, di problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Indengam man uinas, kainka kadmang titina, kadagitoy ngaun unoy, tinka agumaw gawawa, amwem nga tuy ayat, rimusing gapuken ka. Tasika awan sa bali, pinayawaman, daytoy riknya. Apay, apay, day talakin, agmayin, tasmang dua-dua. Wenno impagarum sa Arab, rabaken ka. Saan biag ko unasin, dayta dua-duam, taawanen ti ay ayatek, no dilaeng siksika. Kastoy man dayang di agaya, daytoy alubong anyan adayab, di kaunggan anyan aragsak, tuok bibiyag ket malipat. Sipot idin siya di nagaya, daytoy alubong anyan asanta, kasman apag bugar arosas, mangtadresa toy kararuma. Sikaken siyak inta aging nayat, daytatramen ragsak tibiyag, di problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Umaikan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sangayan, dua a puso indan agmay maysa, abalayan, abalayan, di kanto kat mauman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta,
iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Umaykan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sang sangayan, dua a puso indan agmaymaysa, abalayan, abalayan, di kanto kag maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag amasag bayan da, dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Sa pulen, adayuda pa'y lang kanyak anakin, tano siyak tay kunang mabingag pa'y laeng, sumapol kat sa bali, nga inka ayaten. Nuni ayat tisap sa pule, adayula unay ngembro igute, tano siyak tay kunam ay di ka, dua-dua entas sikan tulay, ingat ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang, tano puro sa Madina pa'y oras, makel tay asagos ket man nasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong akababangwan, ingkan puro sen kada ito'y dagunap, ketay wanag to adi malasanas. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang, tano puro sa Madina pa'y oras, makel tay asagos ket man nasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong akababangwan, ingkan puro sen kada ito'y dagunap, ketay wanag to adi malasanas. Denggem manong Anak taskan, maguyugoy liknak, nuisemot may matanga, Rizat, tuo, di puso ket maawan, sikawan sa bali, nga inagpagraywan. di mo kunay na tuy, ayat mangikulbo, siksikat, pagduyusan day tuy, riknak in puso, tuy ayat kuwala patek,
Agnanayon ingat tanim sana bareng-bareng natalingin. Denggen Manong anan-anak taskan maguyugoy liknak nuisemot may matanga Rizat tuok Ti pusuket maawan sikawan sa bali Ngayon nagpagrayuan di mo kunay na Tuy ayat mangikulbo siksikat pagduyusan day tuy riknakin puso tuy ayat kuwala patek agnanayon ingat tanim sana bareng-bareng natalingin. Indengam man uinas kain ka kadmang titina kadagitoy ngaun unoy din ka agumaw gawawa amwem nga tuy ayat limusin gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna apay apay day talaken agmayen tasmang dua-dua wenno impagarot mo sa arab rabaken ka saan biag ko unasen dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man dayang ti agaya daytoy alubong anyan adayab di kaunggan anyan aragsak tuok ti biag ket malipat Sipot idin siyak ti nagaya Kay ti alubong anyan asanta Kasman apag bukar arosas Mangtagregsa tuy kararungan sikaken siyak inta aging nayat daytatramen ragsak ti bibiyag ti problema inta malipat no sikaken siyak ket aging nayat indengam man uinas kain ka kadmang titina kadagitoy ngaun unoy din ka agumaw gawawa amwem nga tuy ayat limusin gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna apay apay day talaken agmayen tasmang dua-dua wenno impagarot mo sa araw
bakken ka saan biag ko unasen kay tatwadwan taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man dayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagayat, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukar arosas, mangtagregsa to'y kararunga. Sikaken siyak inta aging nayat, day tatramen ragsak ti bibiyag, ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Umaikan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta, kararagsakan aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa, abalayan di kanto kat mauman, mangbagbaga kadagiti anak ta at paay ngaranyag amasagbayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Umaikan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta, kararagsakan aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa, abalayan di kanto kat mauman, mangbagbaga kadagiti anak ta at paay ngaranyag amasagbayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya.
Dapay lang kanyak anakin Tano siyak tay kunang mabingag pay Laeng sumapol kat sa bali Nga inka ayaten Nuni ayat tisap sa pule Adayo launay ngemgu tigute Tano siyak tay kunam ay di ka Dua-dua entas sikan tulay Tingnak ay ayaten Amanong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagkukurang Tano puro sa Madina pay Oras makel tay asagos Ket man nasanas Amok ading tay kayat arigam Kas may sa asabong akababangluan Ingkan puro sentada ito'y dakunap Ketay wanag to adi malasanas Amanong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagkukurang Tano puro sa Madina pay Oras makel tay asagos Ket man nasanas Amok ading tay kayat arigam Kas may sa asabong akababangluan Ingkan puro sentada ito'y dakunap Ketay wanag to adi malasanas Denggem anong Anan-anag taskan Maguyugoy liknak Nuisemot may matanga Rizat tuo Pipusuket Maawan Sikawan sa bali Nga inak Pagrayuan Di mo kunay na tuy Ayat mangikulbo Siksikat Pagduyusan day tuy Riknak ng puso Tuy ayat kuwala patek Ang nanayon indat kanin Sa alabareng-bareng natalingin Denggem anong Anan-anag taskan Maguyugoy liknak Nuisemot may matanga Rizat tuo Pipusuket Maawan Sikawan sa bali Nga inak Pagrayuan Di mo kunay na tuy Ayat mangikulbo Siksikat Pagduyusan day tuy Riknak ng puso Tuy ayat kuwala patek Ang nanayon indat kanin Sa alabareng-bareng natalingin Indengam man uinas Kain ka kadmang ritina Kadagitoy ngaun-unoy Din ka agumaw gawawa Amwem nga tuy ayat Rimusin gapuken ka Tasika awan sa bali Pinayawaman Daytoy rikna Apay, apay Day talakin Agmayin Tasmang dua-dua Weno Impagarot munsa Arab Rabaken ka Saan sa
ta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta, kasman apag bukan arosas, mangtedregta toy kararunga. Sikaken siyak inta aging nayak, day tatramen ragsak ti bibiyag, ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayak. Indengam man uinas, kain ka kadmang ritina, kadagitoy ngaun-unoy, din ka agumaw gawawa, amwen nga tuy ayat, rimusing gapuken ka. Tasika awan sa bali, inayawaman, daytoy rikuna. Apay, apay, day tanakin, agmayin, tasmang dua-dua. Wenno, impagarat mo sa arab, rabaken ka. Saan biyag ko unasin, day ta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta, kasman apag bukan arosas, mangtedregta toy kararunga. Sikaken siyak inta aging nayak, day tatramen ragsak ti bibiyag, ti problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayak. Umaikan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sang sangayan. Dua a puso indan agmay-maysa, abalayan, abalayan,
di kanto kag maong uman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag ama sakbayan da. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Umaykan abalayan, ipapastati agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangayan, dua a puso ingdan agmaymaysa. Abalayan, abalayan, di kanto kag maong uman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag ama sakbayan da. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Sa pule adayo launay ngembro tigute, tano siyak tay kunam ay di ka dua-dua entas sikan tulay tinag ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang. Tano puro sem madina pay oras makeltay asagos ket manasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong aka babangwan. Inkan puro sentada ito'y dakunap, ketay wanag to adi malasanas. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkukurang. Tano puro sem madina pay oras makeltay asagos ket manasanas. Amok ading tay kayat arigam, kas may sa asabong aka babangwan. Inkan puro sentada ito'y dakunap, ketay wanag to adi malasanas. Denggem anong Anan-anak taskan, maguyugoy liknak, nuisem mo't may matanga,
Rigat, tuog, ti puso ket maawan, si kawan sa bali nga inagpagraywan. di mo kunain na Tuy ayat mangingkulbo siksikat pagduyusan na ito'y riknak ng puso tuy ayat kuwala patek ang nanayon ingat tanim sa alabareng-bareng na talingin. Denggen anong Anan-anak taskan maguyugoy riknak nuisem mo't may matanga Rigat, tuog, ti puso ket maawan si kawan sa bali nga inagpagraywan. di mo kunain na Tuy ayat mangingkulbo siksikat pagduyusan na ito'y riknak ng puso tuy ayat kuwala patek ang nanayon ingat tanim sa alabareng-bareng na talingin. Indengam man uinas kain ka kadmang ritina kadagitoy ngaun-unoy din ka agumaw kawawa amwem nga tuy ayat rimusin gapukin ka tasika awan sa bali pinayawaman daytoy rikna apay apay day talakin agmayen tas mang dua-dua wenno impagarum sa arab rabaken ka saan biyag ko unasin kay dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man gayang di agaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsa tuok tibiyag ket malipat sipot idin siya di nagaya kayto'y alubong anyan asanta kasman apag bukar arosas mangtedresa to'y kararungan sikaken siya inta aging nayat day tatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no sikaken siya ket aging nayat indengam man uinas kain ka kadmang ritina kadagitoy ngaun-unoy din ka agumaw kawawa amwem nga tuy ayat rimusin gapukin ka tasika awan sa bali pinayawaman
daytoy rikna. Apay, apay, day talakin, agmayeng tasmang dua-dua. Wenno impagarat mo sa Arab, Rabat, Kenta, saan biyag ko unasin, dayta dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok tibiyag ket malipat. Sipot idi siya ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bukan arosas, mangtagregta toy kararuma. Sikaken siyak inta aging nayat, daytatramen ragsak tibiyag, di problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayat. Umaykan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta kararagsakan, aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa, abalayan, abalayan, di kanto kat maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay ngaranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Umaykan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala, dagiti anak ta kararagsakan, aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa, abalayan, abalayan, di kanto kat maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay ngaranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta
sudati namnama naragsaken na tanda nabungbunga a pamilya. Naragsak tibiyag ken kasasad nakamaten tay panagkakapsat anyan a pintas anyan a ragsak nusika ken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilagag amin akakapsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy tiin kay amin ipamatma liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin akakapsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy tiin kay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak liwliwadi agresat ragsak ading tumarsak